Anya laki din! Ay, anyamatan ti kastoy. Parikot manan ti si Daan. Ay na, huwag nga ro bakit. Tunggal malam si Daan ti pampanunutan. Adamot sa nga gasot ko dito. Isunti igatang mo iti si daan, iti tersina ni bakit suping. Yag mo nga ruden lakay, tainak gumatang, tapno mangan tamutan. Mabisina kong. Oh, si kamot gayam mare. Anya gatangam. Kwa, mano ti panangilakom iti tarong, mare? Day tatarong mare. 90 ti per kilo. Mayat day ta. Kapuros laang itay bigat. Gumatangkan. Ay, nagnginamatan tila akong, mare. Anya anangina nga ibagbagamot mare. Manula ang titarong ijay ili, 50. Ngam tila akong, 90. Anya? Si kakit dimot kumare. No kayat mo, ingka gumatang ijay ile. Ngam no kayat mo, adamot kiti ti libre at tarong ijay likod. Isuna laang, tadadailan. Anya? Manginaan ka iti lakok. Isu ano kayat mo ti libre, jay nalungtot ti alaam. Uray alaam aminan. Nay, apay ngay. Magmag na kamay at tumanabuto hilain. Apay yan. Ay, marurudak nga rod, tata. Nagalas at talaga ti ugali dayjay ako, mare. Asino ako marim ti bagbagam? Asino kumapay ngay no saan animay la. Nagistor lang kunamlan asinon ngagsasao. Anya? Ay, addan to aldaw dayjay a babae. Ha? Manipod ita. Jakon gumatang ijay tersena na. Oray puutin na. Na? Apay asyak ti pangibagbagam ngay. Ibagam akong kuana. May sakamot alaklakayan. Da? Dita ka man laungan. Ha? Iti ka anuman. Pulos ajakon gumatang ijay ayan dayjay amayla. Nay, tapay. Tawtawarak laang tila ko na tarong. Ngam sa balimutan ti bagbagana. Anyat imbaga na ayang. Kunana, ano kayat ko kano? Jay latan dadael atarong ti alaek. Total kano ket libre. Anya? Ado ti istor ang mabalin ko apaggatangan. Saan laeng nga iso? Ha? Di pa'y lama dadael amin alako na. Tiawanan baing. Ha? Oray aglin nipat kami ngagkumare. Nagalas at talaga ti ugali na. Amo, Mari. Nagapo ang ijay ang dalwi sa idi kalman. Si kakanumat imarmaritis da ijay. Dayjay kano a Helen. Anya? Apay nga minaya. Gimura siguro. Gapula ang iti panangibagak kenkwana. Ano kayat na? Tilaangan dadael at tarong ti alaan na. What? Kasanumat namin. Tunggal umay ditoy. Amin alakok, tawaran na. Kasta aya. Ay! Di nararamidan kanyak tikas jay. Amangan no malipata abaklaak. Madurab ko, ha? Anya ay unay kan? Oy, puno ti bagbagak. Madurab ko kunak tume. Anya, mapan ka gumatang iti sidaan, bakit? Wala kay, ngam saan nga ijay ayan dayjay amayla. Sa dinungay. Kat, ado matistor. Inak ijay ayan ni Nana Ising. Ijay timapan ko pagkatangan. Anya? Gumatangak ijay, sakon to ilabas ijay ayan ni Mayla. Ha? Kitaak man no saan amabuisit tiawanan baing. Ingka nga rodon. Di kan sumanaw tani, mabisi na kun. Helen, ay ti gatangam. Kwa na. Manungay ti panangilakom iti may sa akilo a karne.
Ay, karnay. No pork, 320 ti may sa kilaw. Ngam no chicken, 220 ti may sa kilaw. Aw, anya ti gatangam. Ay, nagnginamutan tila ko yun, nana. Una yan ta 320, kas kada 220. Manulaang ti karni jay ili. Unay kayumutan amang presyo itila ko yun. Kahit no kayat mo ti libray. Kailangan dadaal akar na ititad ko kan ka. Anya, manulaang ti ganansya kiti may sa kilaw. Tawaran pa'y laang mag. Ay nahilain. Ado ti customer kaw. Maibuslat ta tila kaw. Nga uray saan ka nga umay gumatang. Anya, ala pumanaw kan. Tama nga no anya pa'y ti mailawan ko asaw kan ka. Anya, ha? Di ta ka man laangan abakbaketan. Di pa'y la madadaal amin alakom. Anya, malaes kumaamin alakom si kabaket. Kat uray sika, malaes kumamutan. Nagalas ti ugalim. Anya! Nay, apay bakay? Kasla amin mutan nga datersina na iti lugar tayo ka inapa maun. Ay na, kasanumat ngamin. Nagngingi na tila ako da. Di da pa'y agpatawar mo. Ha? Awanan ba inday di abakit ising? Kunak lakit din no nasingpit. Saan mat gayam? Hay! Di pa'y lamalais amin alako na. Salbag abakit. Huston. Ay saan? Nagsakit at talaga tinakam ko kan na. Iso nga idadanes ko. Aging ga maumaak. Anya? Anya? Kasta mo ti naramid na kada kayo, nana? Wan! Ha! Mabuy sitak nga rod kan na. Maminsan pa'y nga umay ditaoy. Talaga adyak palapsan. Tutupak dayjay. Ha? Bastos dayjay ababay. Di da amaw timang respeto iti bakal. Ay, wan anana. Talaga abastos dayjay. Uray siyak. Kastamot lang ti umay na inaramid. Idi na pan alawas. Ay, di mo pa'y la dinurab. Tapno agnakaw. Ay, mahay blada ka talaga iti dayjay ababay. Paiman, makitak la dayjay ahelain. Ala, huston nana. Ang mga numahay vlog kayong agpaiso. Gapulang iti pungtutyo kini Helen. Relax, nana. Ay, nagawan ang respeto da dya, Helen. Uray, bakit? Nagaramidan na iti kasta? Wan mare, agasam, pinagsasawan na ni Nana Ising? Adi pa'y laka malaos amin ala ko na. Kan uray ka ni Nana Ising, malaos ka na, isuti ko nana. Anya? Ay, nalabos mo ti kinabastos dayta? Wan nga rod mare, saan mo tangam umay ngamin dito ayan kukat? Manipod nagkontra kami. Kan saan ka numutan ang nagsubsubli ijay ayan ni Nana Ising? Sigurado, nga ijay ayan munto ti sarununa. Ay, umayla tayo istor ko. Hanggang, makaraman, iti di na pinaramraman ng tidang nga babae. Alaman, ikaman nga rod ti pagnakman na. Tapno balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Wala, padaanak nga umay. Nasaya at nasabat ka, tinaw. Ay, nana. Pangaasiman tabagbaga amat ni bakit mo. Ay na, nalabos ti kinabastos na. Awan apulos respeto na itinataangan. Ay, pasensya kay kuman, nana. Bayan nyo, siyak ti makaamaw. Nagbastaws, nudyak la nakapagtapol idi may ijay tersinak. Ang mga nubinarsak ko iti sardinas, tauray mabukulan ti salbag a babae. Ha? Bagbaga amday jay, tinaw. Ang mga numakatumpong iti na uyong ngamsyak. Ha? Irisanda ti rupa na. Anya, kasta timbaga day jay abakit ken ka, lakay. Wen, iso apangasiman ta sardengam ti ugalim. Numaminsan, agpakumbaba ka mo't. Nang runa no bakit wano lakay ti kasarsaritam. Ha?
Anya ti kayat mo asawan, irespetok ti kaskan kwa na. Tiawanan bain abak-bakutan. Gusto ka din. Inton kwan siyak lang rod ti mangsugod kan kwa na ijay tersena na. Imbaga na, abinarsak naklakuman iti sardinas. Barsakak iti bato day jay kunak tumag. Amangan no isopayan ti pakaustulan na, ti salbag abakal. Anya, mapan ka gumatang ko nam. Wan, Paggatangam ngay, kainapam amin nga da istorna. apay, ni bakit ising laeng ayakin ni Mayla ti adda isturna? Adda pay met ni bakla, saan aya? Wan. Angam kita manay. Amangan no mapaunget mo da jay. Nakabut-butang. Saan? Nabayag nga agayem kamin kin ni bakla. Iso nga amok, adi na maaramid tikas iti naramid da kanya. Inka nga ro doon. Tapno saan ka amarabyan. Ay! Si Kamad Gaya Mare! Itama pa nga imay ka dito itersena. Apay, di mo kayat nga umayak gumatangkan ka. Kayat ko Siyak pwede ko nam. Anya gatangam. Kuamare, mano ti may sa akilo akamatis mo? Kamatis. 90 ti may sa kilo. Ha? Ay sus, nagnginan. Si Kaman pa'y ti baklaan ang ngina, tilako na. Anya? Mano lang ti kamatis ijay ile. Ngam si ka, 90. Agasam dat. Wanang kaitibain at talaga niya. Apay nga tinungpanak matlatan. Pudno, ti dumandanon kanya ka nagalas ti ugalim. Naglaing ka lang nga ruden at tumawar, at napay pasurot na asaan na nasayat asao. Salpag ka? Anya kamutan, Mare. Angaw ko laday jay. Anya nga nga? At titi kamatis. Ay na, saan Mare? Saan pangasimus ton? Bastos ka Umay ka dito ito pagsawanak itikasta. Tutupan ka kunakmat. Kahit mo pa Ay, huston pangasim. Nagapgasan ti matak, Mare. Saan ka sardengan? No ti panagkunam kat maaramid mo kanya, tikas iti inararamid mo kada mayla kaninana ising. Wrong! Nagbidot ka. So pumanaw ka. Ay nalakay, nagapgas ti matak. Anya nga minti nararamid mo? Imbagak lang aroden ken ka, adi mo aramiden tikas iti inaramid mo kada nana ising ken mayla. Ngam inaramid mo lata. Anya nga ita? Awanan bain day bakla. Umimbagla day to'y matak, sublyak day jay. Ay na, kasta lang aroden day tamatam. Nakarit ka pailaan. Di kalat tangamin baybay anay. Ay saan? Sa anak ng agpaabak ko nagtumay. Ay, makamu ka itibiyag mo, salbag ka kiti. Amin laki nga da istornan, kaapamaon. Anyang iti paggatangam, naglaing ka tumawar. Sumardan kan. Amangan numalipatak nga asawa ka, sikat ti pagipapasak iti pungtut ko. Anya? Siya konti imay dito'y balayo. Gapot adimanon kanyak ti bagbagam. Ano maimbagan ti matam, katsoblyan na. Apay, pudno? Ha? Adak dito ay. No nyaman ti panggap mo, nga umay aramiden kanyak. Aramidem itamot laang. Ay isaan, Mare? Si kakit dimat. Angaw ko laday jay. Naglastog ka? Gapulang iti kinalaing mo at tumawar iti lako. Pagsasawam ti akin istor. Agbayin ka Pasensya kan, Mare. Saanan ang maulit? Good! Kasta Siguraduem adimon ulitin. Tano ulitin pa'y, ang mga nasaan lang akamatis ti iridis ko di tarupam. Silin to, ken saan adi tarupam. Dayta akin papa. Tapno mamimpinsan agnakam ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.